Ndagĩka nini tu thutha wa thaa 2 cia ũtukũ nĩrĩo mũtuthũko ũragurumũrire mũrangĩri wa nyũmba ĩno ya biacara ĩrĩ taũni-inĩ ya Tala kaunti-inĩ ya Machakos ũrarĩ kĩambĩrĩria kĩa mwaki ũrĩa ũtigĩte mwonjorio ĩmwe na hathara ya mamirioni ma mbeca thutha wa nĩnĩmbĩ cia mwaki gũtamba na gũcina hakuhĩ indo ciothe cia nduka ĩrĩa arehokete. Tukielekea mwendo wa saa 2 za usiku tulikuwa hapa nje tukiongea na rafiki zangu, tukikaa kidogo tukasikia nikasikiza hiyo ni nini, nikakuja nikachungulia, nikaona ungo iko ready, nikachungulia chini ya mlango, nikaona moto ndani. Tumeona mali ikiteketea, na ile naomba serikali ya county ile anaongoza na Dr. Alfred Mutua, kila asubuhi tunaona watu wake wakiingia na kabuti wanachukua pesa zetu, na tunauliza saa zile tumepatikana na ajali kama hii tuko nayo hapa, gari za kuzima moto zinaenda wapi? Wafanyikazi wako wapi? Rĩrĩa mutino ũyũ ũraumĩrire, mũrangĩri araguthũkire kũmatha ũteithio kuma kũrĩ aikari arĩa maracokire kũhanyũka kũgeria gũteithĩrĩria harĩa mangĩhota kũhonokia indo, ĩndĩ mageria mao mararinga ihiga thutha wa gũtorio nĩ ndogo. It is unfortunately that the fire went to my neighbor. He is my neighbor to my premises, and I'm very sorry for the county government of Machakos. We had the fire broke and nothing could salvage the fire. Sisi tunauliza kama wakaaji wa soko ya Tala, juu ni soko kubwa, tunaomba gavana wetu wa Machakos County, tafadhali tuongezewe gari za kuzima moto, kwa kuwa saa hii mkiangalia tumekuwa na gari moja imekuja imefanya kazi na imeenda kwa mto kwenda kuchukua maji. Ithaa rĩmwe thutha ũcio nĩrĩo maabitha a kũhoria mwaki marekinyirie maranyitanĩra na aikari kũgeria kũhoria, na thutha ũcio marahonokia indo nini tu. Aikari marauga hathara ĩno nĩ ĩngĩranyihirio angĩkorwo nĩ kũrarĩ na ihenya rĩa kũng'ethanĩra na mwaki ũyũ. Kama serikali tumejaribu sana kuleta zimamoto ambalo limeng'ang'ana sana na huo moto, ingawa ulikuwa moto mkubwa, na baada ya zaidi ya dakika 30 lisali moja tumeweza kuweka the fire under control. We have 100 meters, over 200 meters to the Tala Dam. The water is fair. There's nothing. How can we be now, surely, how can we be now helped? Moto ikiendelea, tukaendelea na kutoa mpaka zima moto kwa makakuja kuzima moto. Tukiendelea hizo makasema maji naisha, tukashangaa. Tukasaidia ile iko hapo tu. Tukaona hatuwezi, moto unatoshinda nguvu. Ona gũtuĩka gũtirĩ kũramenyekana kĩhumo kĩa mwaki ũyũ, ũthuthuria nĩ wambĩkĩtwo rĩrĩ mwonjoria wa nduka ĩno arecũrania njĩra cia gũcokereria thutha wa hathara ĩno. We know the shop, the owner has already lost everything. This could have been saved if the fire extinguishers were near. Why should the fire extinguishers come without water? Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karĩithi wa Mũnene.